Halo perlok baro minta kesini nuan ban prat ikini kepung banai kwai nok lah semteyo minta kesini kalong hat ndreu terik si balang dara la semteyo si sejan ai kwai nok ikini kepung kebodon hapo ed ni po ed bhoi lembong ani po ed bhoi te kino kibakwa banwan kwai ini kalong kani kepung kalong kaba ai kwai singi saus pa si singi ars pa si teng singi te kate ko wei kate jorong pat kedai kaba ini jorong pat kedai kaba tentang inang prat suam tu kuat suam tas ni kepung dengan tap do nak mentateo si kuntal steng dengan tap ni berat ni ko bahek tap si kuntal ni pung te ni pat iwe pung berat ni pung berat yang ai khoi wai kino bakwa khoi wai te ini pung wai dengan tap 10 kilo ini 10 kilo. Taka bay wai jong ini pungret kalong si 100,000. Te pila banyak wan sangot na 100 na tai maksimum la kuno nyongot mo. Bisa ran kwai kani pete pung men. Tuh. Kate marsiti silang kate set kade ka star pung. Sta silang bodon sta silang kade ka star. Kani kade ka jonga esnong beri. Masawa ka sanbut ati khmat. Teh jorong pat teh jorong sanbut ka parking. Ya kani pat ngon ai kwai wai mo perlok subhayawan sini kepung mantap dokno ya asam teo mantap dokno lam tateo te asam teo ngon ai kwai mo boleh perlok